و چوتاش نیست. من از وظیفه میرم. مبلغ باشد؟ او کامگاه بندگی رو سیگار. خبری ماشین گردید. کас вобаста ба вазъи равонӣ барои итминон бахшидан ба гуфта ё навиштаи худ ё фаҳмидани чизе аз он чи дар гирду пешаш ба вуқӯъ мепайвандад ба назар ва гуфтаҳои ниёгони худ андешамандони муосир рӯ меоваранд. ҳар рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ иқтибосҳоеро мехонем ки мардум паҳн мекунанд. бархе аз онҳо хусусияти иттилоотӣ дошта бошанд, бархе таҷрибаи андӯхтаро тарғиб мекунанд. мо ҳам аз мардум пурсидем ки кадом гуфтае аз бузургон ҳолати руҳии имрузаи онҳоро баён мекунад. عاشق همه سالم است شیدا بادا دیوانه و شوریده و رسوا بادا در هوشیاری غصه هر چی خوریم چون مست شدیم هر چی بادا بادا. برای چی فکر میکنید برای شما گفته شده است؟ هم برای فکر ما همین خیلی که برای суҳбати ҷавонон бештар аз ишқ буд. бузургсолон аз нобаробариҳои иҷтимоӣ, сангинии рӯзгор ва коста шудани иззату эҳтиром мегуфтанд. шоирӣ мегӯяд ки ку дӯст ки қадри ёри ҳамдам донад, ку сӯхтадиле ки қадри ғам донад, одам куҷо зи хоки одам куҷо, одам бошад ки қадри одам донад. агар қадрдонӣ дар байни ҷомеаи мо бошад, инсон хеле хушбахтона зиндагӣ мекунад. хушбахтона ин давраи ҳозир барои мо, манам ҷавонима ба ёд меорад ки дар ҳақиқат он вақтҳо як замоне буд ки ҳурмату эҳтиром дар дараҷаи боло меистод. ин чи шӯрест ки дар даври қамар мебинам, ҳама уфоқ пур аз фитнаву шар мебинам. духтаронро ҳама ҷанг аст, ҷидол бо модар, писаронро ҳама бадхоҳи падар мебинам. ба фикри шумо барои чи ин ҳолати имрӯзаи шуморо ин асл зиндагӣ иқтисодӣ баъд мафкураи одамо ёш дига шудагиянд. мо калонтара ҳурмат мекардем, муаллима ҳурмат мекардем. ҳозирон не. умари хаём миёни мусоҳибони мо маҳбубтарин мутафаккир буд. мусоҳибони мо мегуфтанд аз рубоиёти умари хаём барои ҳар лаҳзаи зиндагӣ чизе дарёфтан мумкин аст. аз мавзӯи ишқу ошиқӣ шурӯъ шуда то ба маю ирфон баёнгари ҳолати рӯҳии ҳар як инсон буда метавонад. ин шеър аст ки кӯза чуман ошиқи зоре будааст, дар банди сари зулфи нигоре будааст. ин даста ки дар гардани ӯ мебинӣ, дастест ки дар гардани ёре будааст. ҳамин шеър мара ба ҳамин ҳолат овардагиаст. برای شما گفته شده است؟ بله. برای چی؟ ایناشو گفتن نمیتونم. ایده هم نقل قولی شودانگیز و امیدبخش را جایز میدانند، چون که به قول آنها این گونه کلام انسان را رشد میدهد. Человек, который думает, что сделаю это дело завтра, никогда не может купить себе Феррари. Поэтому надо все делать вовремя. Я уже сотни раз убеждался, что откладывая дело мы не добьемся успеха. Я стараюсь, но иногда бывает так, что человек не может себя контролировать и может откладывать свое дело завтра. И это является основным нашим препятствием достижения успехов и своей цели. برای برخی از پزشکان دوران ما شنیدن این گفته‌های هم کسبشان مفید خواهد بود. من که خودم دکتر هستم، یکی از بهترین نویسنده، شاعر و دکتری روس آنتون پاولویچ چخوف چنین گفته است که انسان میتواند رسامی بد شود، میتواند نویسنده ناموفق شود، ولی نمیتواند شدن دکتری بد، چون که این میتواند به فاجعه انسان آورده رساند. بتفاوت نباشد با آنچه میگویند و مینویسند و میبینید. باز میشمارید نوگفته‌هایی هست، پس پایان این ویدیو بکارید، ما حتما از مردم میپرسیم. تا بازدید.